แต่วิลานี้ขนาดประมวยดับปีบะเมียนใบตุกเก๋กระแลงตะตูพิ้วไว้หนึ่งประตูตักมวยจังมาจากกอดอัดโยแต่ใบในขนมหนึ่งเต๋บาริสากอดจองต่อแต่ใบแต่เกลาบานใบกอดโยบานใบประตูเก๋เนี่ยจังเมื่อสันดีบองปอนมีสมาชิกจ้ายังไอพิจารณาจนอดีบานยังต่อแต่ใบแต่เกลาเต๋บายข้างขนมนี้ยังไอรีโลบานใบประตูเก๋บานบรรยากาศบองปอนคลาดกดจองบานแต่ใบในขังขนมมาใบหมดเดินใบสะอาดตอนสมัยยังโยธรรมปีประตูเก๋บานในนึงการีกำมันบ่อยnhómยังกับโยดอกใบบ่โยดอกใบยังปลาบ้านของนาวิมันตัวเลี้ยนะตอนนั้นนักขนมประตูเก๋กลายเป็นดักแกรดักปูไอ้ย้อยก็ยังมีตู้สมางมีไอ้เซนได้จังแต่นี้ผมมวยดับปีนี่จะตะไหลจับปีเมินใบปรามรอยล้างยังเพื่อบานบาตะไหลวีตามซองแผลนะจังขนมตะไหลปีเมินใบปรามรอยนั่งยังมาในคลาเลยยมลำบัดเอาบางปอนตะลือประมาณจำนวนบากลายปีนั้นคือพิเชิญคือโดยที่นี่ตีจังเพียบข้อนี้ที่มวยตะลือได้บางปอนบาได้ยังปลาบุญดอกลีโดยที่นี้บาตังตะไหลเลิศนั่งนั่งตะไหลปีเมินใบปรามรอยยังปลาบุญดอกลีโดยที่นี้ปันแต่เขากำลังvà cầm lăng sầm rạp ở bộ phim này dừng pra buồn đọc lý mà quý cầm lăng pi rồi cài pram trước đây vì miền cầm lăng pi rồi cài pram nên cầm lăng bày rồi cài bong pon xua tha khóc ni mấy bị khóc ni mìnhประมาณthế bong pon mà tệ tôn bị strain cầm lăng tệ tôn cho mùi nưng dừng utaho nghi xua sáp sầm đẹp bong pon dừng việc tham mình nước muối cầm lăng pính mình nước muối stir cầm lăng vì việc trắng bong pon mà bàn tay bờ tệ tôn mùi côn lập hiệp ấy mình khóc ni ประมาณ thế bà ở mỗi tiết từ lửa tháng 5 bà tháng 5 ở bộ phim này dừng tại lại này dừng pra ôi cả sập bản đá dừng pra bộ phụ Yggdrasil mẹ ôi cả sập thô mà đá nè chẳng hạn phụ Yggdrasil nó còn lạ vì biệt trượt pre nhảy bà lại những ảnh đọc chụp bàn bà hơi bộ tại lại mỗi tiết dừng phở trâu tàn bà rồi có tháng 5 sen để tam bóng bộ sờ lạnh nhé chẳng vì miền tam cầm rật bảo vía mình tay phiêu lò bảo vía mẹ tha on tại lại thu nó con phiêu on nó ở đây bóng bộ nó và dừng pra bàn lò còn thaoพอมาหน้าซ่อมไปก็เคยมีใบใช้กำรัดลงไปบริเวณได้แล้วจะต้องมีเบื้องยังปลาก็เบื้อง SG เบื้องสมองหรือก็มาโรยาวเพชรโลตามบางปอนเรอตามบางปอนสไลน์บางปอนคลาสกดสไลน์โลงจังอายุโรยาวบานแต่บนสไลน์ประเภทก็เบื้องสมองยังไงปลา SG บานบ่าให้สำหรับแต่ตรงจมูกนั่งคืนนี่บางปอนมาคืนยังเอาบางปอนตักปีใดดอกกระโดดยังเอาปอนตักbà hơi xâmรับนี่ปีđấy bàปีđấy ta đo slab ta bố này slab ta bố tiền ấy nhưng ao buôn mai bà mùi bà chân cặp bố này cua hay bố mà ở tiếp tê bà dương ở đôi pi muốn theo tê vì là tứ bố mà phơi tiếp tiếp á và đây một hàng giống như thôi cặp bố sala vô mong bà bạn dương mơ tới vị trà riêng sầm hà xa chẳng á hay bảoปีđây ta đo trong ta bố nó vì từ cặp bố bà mùi mai bà mùi và chẳng bộ bong bồn bị một ấy sưng là thua lại từ bà này bàn tay té hít té tại tổ đấy ông bố nát bà chẳng mà bồn anh mơ ban mà ta lấy chắp pi mơn bay pram rồi láng nhưng thua bà này ở thằng mốc dương bật cro bộ phết smooth cream ấy sát mà chun mà chọn dương pra racing bong bồn rớt ban mà chọn miền tam po tam bong bồn chẳng á ấy cro cho đá ở dương đạn bộ phết cro cho đá cream chòm này một đồng vàประเภทนั้นกาปีละละยังแมนตะไลนั้นโยกโรบาทน้องเตี้ยของไวกโรชดาตีบ่แล้วอ้อยบองปอนมือนักนองคอมพิวเตอร์เป็นมาดองบ่จะตู้ตื้อมุนหนึ่งสร้างซองเต้ยยมดีไซน์ยังปอนมายังดีไซน์พลองจูนเอาไปจัดเตี้ยกดมือบ่จับโปยังเอากัตลกกดเรือตื้อมาการกล่าวจะตู้ตื้อยังมีปีโปบ่โปจึงกล่าวโปจรีนั่นก็ยังเลี้ยงโปนั่นไงโปตู้เตี้ยบ่โปซอนั่นตู้ตื้อยังดันจังไงของปอนมาโปซอนี่nơi cho mỗi phố ấy có trâu này mà lò mà trong bong bồn này mơ bán mà chỉ trong ấy nhưng bong bồn ai này tại ta bong bồn sành bán á cả này là bong bồn miền một nào bong bồn ở Facebook ấy khơi tới bong bồn ai tại lẹ một dần ban mà dần design rồi và chân ta lại tập pi mơn bay pram rồi đấy bong bồn ai vừa một đi bà ấy và mà tem chắc té có to té bài nó ta lại mà bồn một bảy rồi bài dầnต่อปีตูเตะเมาส์ยังเลียบน้ำไอ้มาสะอาดโดยขี้นี้คืนโดยขี้นี้บ่แต่ไหลวิ่งมาปนบ่อยรอยบ่แม่นแต่เราบองปอนทัวร์ในข้างกลางกลางปีทัวร์เตะจมูกข้างเยอะไอ้ถ่ายhiện làเชียงบองปอนบ่แต่ในยังกบซอมมวยเตะจังยังโยยวันเติมมาโดงมาเชิงยังtớiยังเสด็จสรองเอากระโดดบาดấyก็ยังดาวมาสะอาดได้ให้กระโดดบาดบองปอนรักบานตามเช็ดบ่รักกลายแต่ใบหนึ่งเซนตามขนมประตูอีเซนกับบ้านnày
ហើយសម្រាប់ sing លេងចាននេះបងប្អូនចង់យកមក port min slab ឬក៏2 port ក៏បានដែរតាមបងប្អូនស្រឡាញ់ណាយើងផ្ដល់អត្ថភាពហើយខាងក្រោយយើងលេងចម្រឹងដែកយើងបាញ់ថ្នាំឲ្យមកស្អាតសម្រាប់បងប្អូនពាក់ឆ្នាំងបាទពាក់អីផ្សេងបាទហើយសម្រាប់ជើងនេះយើងលើកឲ្យ1.2 ម៉ែត្របាទការពារសត្វល្អិតវាចូលណាបងប្អូនថាគាត់ចង់បាននេះបងគាត់ចង់បានអា frame ដែកហ្នឹងដល់ក្រោមស្រួលបាញ់សម្អាតអាហ្នឹងក៏បានដែរគ្រាន់តែយើងវាគ្រោះច្បល់មួយគាត់ណាបើសិនជាអញ្ចឹងអាចកូនសត្វអីវាឡើងបានពោះអីចឹងណាបាទចូលក្នុងផ្ទះអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងផ្ទះនេះ3បន្ទប់គេងមកຂະຫນາດ6 12យើងអាចយក3បន្ទប់គេងបានបន្ទប់ទី1ទី2ទី3មកកន្លែងទទួលភ្ញៀវមកល្វែងម្ដងកន្លែងនេះយើងលេងទ្វារបិឆោតបើកន្លែងចុងម៉ៅខ្ញុំប្រើនេះបាទយើងលេងទ្វារបិឆោតណាបាទកន្លែងហ្នឹងបាទយើងមានបន្ទប់ទឹកមួយបន្ទប់ទឹកយើងដាក់សម្ភារៈឲ្យមកឈុតតែម្ដងមានប្រគួនចុចឡាបូចាប់ជាងខ្ចក់ខ្សែណាមីងួយទឹកផ្កាឈូកមកកាផ្លេតែម្ដងហើយខាងនេះយើងលេងទ្វារដែកមកចម្រឹងហើយកញ្ចក់អញ្ចឹងណាបាទចម្រឹងបអួចអីបងប្អូនអាចរើសបានបាញ់ពោអីក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងតម្លៃ23,000បាទ$500នេះបងប្អូនអាចពិចារណាបានម៉ូដស្អាតបងប្អូនម៉ូដនេះហើយយើងលេងក្រូប្រភេទស្ងួតដេកូឲ្យមកស្អាតតែម្ដងបាទនេះម្ចាស់ផ្ទះគាត់ឆ្លាញ់ប្រភេទក្រូហ្នឹងមកយើងឲ្យគាត់រើសហើយបានយើងយកមក design យកមកចាក់អញ្ចឹងវាអត្ថប្រយោជន៍យើងបានមើលឃើញមកមុននឹងផ្ទះយើងហើយណាករណីតែបងប្អូនរើសទៅយើងយក apply យកមកចាក់បញ្ចូលនៅក្នុង 3D ទៅបងប្អូនថាអត់សូវស្រឡាញ់បងប្អូនអាចដូរបាននេះជាអត្ថប្រយោជន៍យើងសិក្សាប្លង់មុនសាងសង់ណាហើយកន្លែងប្អួចនេះយើងលេង frame ឲ្យមកស្អាតជូនគាត់ណាបាទបិទផ្កាច័ន្ទអីមក play បាទកញ្ចក់យើងប្រើ resin បាទហើយទ្វារយើងប្រើទ្វារសុវត្ថិភាពក្នុងតម្លៃនេះណាហើយយើងមានឡាំងកាំងបាទកាលណាយើងប្រើទ្វារសុវត្ថិភាពយើងអាចលេងឡាំងកាំងបានបើយើងលេងទ្វារឈើអាហ្នឹងប៉ាណូខាងលើវា7ទឹកបងប្អូន7ទឹកតាមម៉ូដណាអញ្ចឹងវារៀងអត់ដាក់ឡាំងកាំងបានទេតែយើងលេងកញ្ចក់ប្រភេទផ្ដេកវិញបងប្អូនបាទតម្លៃនេះបានផ្ទះវិឡារស់នៅនឹងគេបងប្អូនអាចពិចារណាបានបាទអរគុណច្រើន